Assalamu alaikum nawna selli sawdani morde Conakry hande kadi de mari yoga e toɓɓe de wawete sendodade beɗen salmina on foppet moɗo nokku ko wonɗo e nder aduna o beɗen anditina ɗon ko ka page nawna siddi la page de l'éveil hande kadi en ara yi ƴetten yoga e toɓɓe fi yo goto kala e meɗen yo waw ɓeydade hande makko moƴƴa ɓuri hanki makko on ko alda e wullitagol ko alda e ninsugol piiji ɗi rewɗi e hoore mum bal ko immagol gollira seeɗa seeɗa fi yo wawa waynodirde kala ko wiyete négativité e nder gurdam maɗa piiji bonɗi. Merci, partagez le live. Merci, partagez le live. Nous sommes ensemble, la famille. haray o aduna mo wonɗen e muɗum wela e famude te wonno buye meɗen no rewi e neydiji e système ji e gurdanji ɗanninayɗi. C'est ça la réalité. heɓegol ɗannine wona ella ko wurugol e muɗum maya e muɗum woni ella ɓay ɓawo a helli feede noppi maɗin no gollude gite maɗin no yiwde hiɗa rewde expérience ji ɗin ɗon tun yoni ko waajo bane adama fi yo change. kono noon si tawi neɗɗo on jaɓali ko o woni e rewde e mum kon wiyeteɗi expérience de la vie o jaɓali taskade laawol ala no o yaltira. si tawi an ko gite maɗen yiyata kon ɗum ɗon wawatama jonnude yaqin bal ko nanuɗa kon ko tawata gite maɗen yiyali ko ɗum ɗon ɓurɗa hoolade. Arrête, tu as des problèmes. Merci, partagez le live, on va bientôt commencer. Salam alaikum à tout le monde. Merci beaucoup. haray ko non woniri a wawata faamude e diina ka suɓiɗa kon si tawi hiɗa humi e leñol mangol. a wawata faamude jawdi ndi wonɗa ɗaɓɓude ndi ma business mo wonɗa e mu'um si tawi hiɗa humi e leñol mangol ma e aadaji maɗin culture ma. a wawata faamude aduna mo wonɗa e mum on si tawi hiɗa humi e diina ma kam. wawata yaadude ko wiyete humagol. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Quelqu'un qui m'avait appelé, je suis en live. Partagez la vidéo. Bana adama do duwa sendindirde hakkunde humagol e jogagol. kala ko humiɗa e mum tu en danger, mais kala ko jogiɗa no wawma nafude. hiɗa wawi ƴettude e nder ko jogiɗa kon ko nafa e mako, ko e nder ko jogiɗa kon kadi wawata accutude si tawi lorra no nder ton. andi fodde hiɗa jogi hunde nden jogakimo, mais sa humike e hunde wona an jogi hunde, ko hunde jogima. ko ɗum woni faites la différence entre la connexion et l'attachement. La connexion ko
ko jogagol. L'attachement ko humagol. Sa yiɗa tampi ka dewgal, hiɗa tampi ka leñol ma, hiɗa tampi ka politique ma, hiɗa tampi kala relation mo natuɗa e mum, a humi. Parce que humagol c'est l'insécurité, c'est la manque de confiance en toi. Ko ɗum addata e goɗɗo humagol. Humagol ko hulugol perdugol ko woni humade e mum ko. Ngol kulol wiyetengol ɗon insécurité ko ɗum addata ha yo bana adama humo. Nde o parti ɗo c'est un peu difficile parce que ça fait partie de la spiritualité. Andi Allah ko wiyete kon Allah ko goto pet woni Allah gongajo, mais Allahji go no wodi ɗi tawata ko nandolla. Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo an e min ko anduɗa e ko anda, kanko ko o wiyata ko ya jogito deftere nde, jogito tawhid o, jogito ɓoggol makko ngol, jogito diina kam. Parce que sa jogitike a nafitoray, sa jogitike a yaray graduellement seeɗa seeɗa. Mais kala ko wona Allah ko innayma ko ar humoɗa, leñol ko noddayma ko ar humoɗa, clan ko noddayma ko ar humoɗa, ko ar humoɗa. C'est-à-dire e nder humagol tu perds ta liberté, tu perds ta force divine. Dewgal ko ya jogito mi jogito, ko haqqiji a jogitanaki partenaire jom ma on ka dewgal sona embere konko o joganima. Là y a pas de souffrance. Ko waɗi si sonnajo on tawi e nder wondigal ngal o éthique o tawi intentionnellement ka anniyeji, ça ne marche pas. Himo mari droit landitagol hoore makko o sorto parce que o humaki o jogiti. Un contrat na humagol mo kala jogiti côté mum. Si boniri goya sengo kadi no wawi landade dommage et intérêt ma sorto. Mais ça humike e hunde, tu n'as plus de droit. C'est pour cela qu'il faut faire la différence entre la connexion et l'attachement. Connection give you power. La connexion te donne du pouvoir. Quel pouvoir? De choisir, Soubago. De rester ou de partir. D'en profiter. D'accepter ou de ne pas accepter. Nafitorgol mar duñugol lorra. Là, ko jogagol. L'attachement, humagol si woto ngurdam maɗa. Tuma kala debbo wi'uma modiam c'est un PN, mana neɗɗo lorrowo debbo, andu debbo humi e makko. Hay si debbo wi'ima j'ai pitié de lui, si on nawni mo yurmala, si waɗi accident mo yurmala, si min non, ce n'est pas de l'amour. Anga sikkay ko amour, wona giggol. Hiɗa mari insécurité mo gorko on créé ma. L'insécurité de la séparation, l'insécurité économique, l'insécurité sociale, kulol jama. Kulol jama. Partagez la vidéo et mettez le cœur. Partagez la vidéo, je suis en live. Partagez la vidéo et mettez le cœur.
hay si tawi gorko no wonde debbo PN jo pervers narcissique debbo lettowo hay si o gorko wi ko sabu enɗam ko fi musida ko ɓay mo yurmala en réalité c'est de l'attachement na giggol parce que giggol ça commence par toi-même d'abord no woniri noon a jaɓata pettum yiite lutta ka ɓanndu ma fi honɗum parce que soñjay ɓanndu ma no wano noon émotionnellement ça existe a jaɓata goɗɗo haɗa ɗanoɗa goɗɗo haɗa fowtoɗa goɗɗo haɗa wuura mais en réalité ko ɗum kam men wiya giggol ko ɗum ka men konta giggol fellindira warindira sheekindira mais tout ça ɓenna ko giggol l'amour giggol ça se partage dans la positivité. L'attachement c'est la destruction totale, c'est l'animosité, c'est-à-dire oya que yo détruisez complètement donc oui, faites la différence entre la connexion qui est la spiritualité. La connexion c'est la spiritualité, ça se partage. La connexion jogitagol jonnete doole suɓagol si a connectike ɗo joni e réseau on heɓay nafoore a heɓay nafoore mais sa yehi a humi hoorema e potowal ça te donne quoi? Ya huma hoorewa e potowal réseau ça te donne quoi? Yaha naata ka nder serveur ji maɓɓe ça te donne quoi? Sa woni gollowo maɓɓe ko lewru yoɓeteɗa ça te donne quoi? Faites la différence entre une connexion et un attachement. Parce que ko wiyete kon attachement ɗum ɗon ko ñanne, c'est la destruction totale. Donc aɗa wi wono hakkunde men e Allah c'est une connexion. O juulugol men, o tawhida, o jangugol men qur'ana, o hajjugol, o ittugol jakka, c'est une connexion. Ko waɗi si Allah innay toujours jogitor doole deftere nde, jogitor doole message mo men jonnuma, jogitoragol doole ko gollitirgol wonana wiyede. Ɗum ɗon wona principe de morale pour toi, de guide. Mais humagol c'est très dangereux parce que ko humagol nodday ma e shirku e rewgol himɓe e rewgol pete e rewgol gaburuji, ko humagol naatay ma ka baatini ka mbile e dogugol ɓaawo himɓe. A famata diina ma kan e humagol e yimɓe diina, hiɗa fama noon diina ma kan e jogitagol ko Allah wi ya jogito ko. Allah wi ya jogito deftere makko nde, ya jogito nelaɗo makko o. Tu comprends la religion? Parce que kala ko yaada e deftere nde ma kala kada ko woni kon ka deftere fo kadi tawnata. Nde wonno a humaki a jogiti graduellement seeɗa hiɗa wawi hulde Allah mastatatum, ala problème parce que a humaki a jogiti. Siɗa jogiti hunde hiɗa suɓina ko hunno jettata, siɗa humi e hunde a suwottako ko ɓe ronduma wu a rondo. Ko ɗum yiɗini yimɓe feddeji, ko ɗum yiɗini yimɓe clan, ko ɗum yiɗini yimɓe
e doggol ɓaawo culture sikka ko diina, doggol ɓaawo waliyaku, rewgol gaburuuje. Ça n'a rien à foutre avec la religion. C'est l'insécurité. C'est cette peur de l'enfer qui vous pousse à faire ça. Ko kulol wonema. Ko ngol kulol wonma naadude e humagol. Tañƴinagol ɗum ɗo dande de yiide ma tampere adna. C'est pas vrai. Déjà ko addi kon ya humo, tu es vide à l'intérieur. Konko humiɗa e mum ɗon siiɓoto énergie ma, yarete ndiyan ɗam. Sa humike e modi ma, o siiɓotomo. Sa humike e ɓengu ma, o siiɓotomo. Sa humike e parti politique, ɓe siiɓotomo. Sa humike e fedde, ɓe siiɓotomo. Sa humike e entreprise, ɓe siiɓotomo. Mais sa jogitike a nafitore. Ko jogitiɓe diina kan nafitorta diina kan, ko jogitiɓe politique nafitorta, ko jogitiɓe leñol nafitorta. Huumiɓe ɓen, huumiɓe e mum ɓen ko sa'eteɓe. Huumiɓe e mum ɓen ce sont des engins lourds, c'est des bulldozers. Huumiɓe e mum ɓen ce sont des vides. Ko jogitiɓe dewgal heɓata beleɗe dewgal. Ko jogitiɗo kaydi heɓata nafore kaydi. Huumiɓe e mum ɓen ko sa'eteɓe. Partagez le live, mettez le cœur. Donc oui, faites la différence entre la connexion et l'attachement. Si a wadi connexion, tu es dans la spiritualité, tu comprends facilement les Écritures. Mais ça humike, tu ne vas rien comprendre. Ça tu restes dans la confusion. Ça jogitike, konela do addi ko alayhi salatu wassalam, ayi ko laabi ko nganda, iya ko subi ko tertoda. Tawi no sedi. Ayi gonga kan anda, iya fenande. Parce que a humaki. Parce que si la humi, c'est l'émotion qui te guide. Ko so ande jidi ngun ma nabu de pelede de, feeterende. Mais si a jogiti, andara test on règlement jidi. Kona so ande jimadi ngun ma nabu. Ko hayno nanirta non eno fo nanirta non na goto. Awawata non famu de dina makan sida humi e leñol, c'est impossible yadata. Na lawol gotol yadata. Hiɗen fala wadde dina men kan ka nder leñol yadata. Do na lawol gotol. Dina makan non no subi ko ɓuri e moƴƴude kon ka nder leñol ma no jaɓi. Mais leñol mangol jaɓata diina makan. Ko leñol mangol jaɓiri diina makan ko ɓay gonga kan fooli gonga leñol. A wawata wadde politique ka nder leñol ma, ça ne marche pas. Politique on yadata e leñol na lawol gotol. Politique non no teddina leñol mangol. Ber ko wawata yaadude politique ko, mais leñol mangol wawata jaɓude politique ko. Partagez la vidéo. A wawata famude ɗaɓɓere ma jawdi so tawi ɗa humi e musidal manga yadata. Buyno perdi jawle mun ɗen ko parce que ɓe humi ka musidal, hiɓe haɓɓitiɓe ɗaɓɓay jawdi e humagol yadata. Jawdi ko laawol feerewol, musidal ko laawol feere ukkinirtaake. Si a ukkindiri a wiiray jooni. La spiritualité c'est comme ça, la religion c'est comme ça. Diina ko laawol, leñol ko aadaaji. Kun kala no mari règlement ji yadata.
sa humaki non e leñol mangol hiɗa wawi suɓude ko moƴƴi kon e leñol mangol tawnora ɗum ɗon e dina ma kan salotako mais siɗa humi ko an haɓɓitoto dina ma kan heƴay ka nder leñol a kanina e dina ma kan a kanina e dina ma kan par ce que dina ma on ko aduna on leñol mangol no wayi wo wofonde koye a ƴettu aduna o naada ka nder wofonde ka ko a ƴettu wofonde gadda ka nder aduna politique ko leydi c'est un système pour un pays politique ko fi leydi haalata leñol ko groupe ko yimɓe seeɗaɓe joni noon ko a ƴettu leydi ndi naada ka nder leñol ka ko a ƴettu leñol ma ngol naada ka nder leydi c'est des termes mathématiques dewgal ko haldi fotti c'est un contrat dewgal ngal no ɓuri faale ma o sa inni dewgal ngal contrat on par ce que ko yimɓe ɗiɗo won ɗo ko yimɓe ɗiɗo haldi fotti goɗɗum mo kala yo gollan nden ɗon lowre joni noon koya ƴettu dewgal ngal naada ka nder faale ma ka ko a ƴettu faale ma o adda ka nder dewgal c'est à dire ko a ƴettu ko fanɗi kon naada ka janɗi ton ko ɗon ɓuttata diina kan no janɗi ɓuri leñol ma ko a ƴettu ko moƴƴi kon ka nder leñol ma adda ka nder diina continue voyage ma mais si tawi non hiɗa jogiti leñol ma mais si tawi a huumi là c'est impossible ko yahangol diina kan aro heƴa ka nder leñol ɗum ka goɗɗo yima o hiɗa piirdede ka goɗɗo fotti e ma o hiɗa piiridede par ce que mo inni ƴettay aduna on naata e wofonde c'est tout un travail ko ɗum waɗi sa yehi hajju ko hajju waɗira kon no ton harana dewal ngal ton ko yahata yiya chinois jo yiya indien jo yiya pakistanais jo yiya américain jo yiya brésilien jo yiya aduna ça va te dire quelque chose diina kan no ɓuri leñol an ko waɗi si ɓe inni sino jombindirede seedeɓe ɓen yo tawe andi oya seedejo naka famille ma iwata a faami jakka an a ɓura dewgal ngal ko partenariat andi hande kadi faale ma on tun gollata ɗum ɗo non wawi laatade wo musidɓe julɓe tedduɓe si tawi a yiltitike dans la spiritualité a faami c'est quoi la connexion. La connexion est différente de l'attachement. Jogagol c'est la connexion, attachement ko humagol kala dewgal ngal yiiɗa no sofi ko goɗɗo humi e goɗɗo humiɗo noon sikkay ko giggol o sikka ko yurmede o sikka ko moƴƴere makko non ko insécurité ko kulol makko ngol o faala yarde oya parce que humiɗo cherche toujours à contrôler l'autre parce qu'il est faible foofir ni ndaariran ni wonir ni waalor ni ñaamir ni jaɓir ni yewtir ni c'est l'attachement. Giggol c'est pas ça. Giggol tu restes qui tu es. Je reste qui je suis. Goto kala men no jogi confidence mum on hawten non remen low remende. L'attachement iw ko wonɗa ko iw ko wonɗa kon iw ko wonɗa kon parce que ko o woni kon ça te traite change jiije maɗen change guri mangi nene an yiɗama
bengan vala ya wonirni bappa mana ida nya c'est l'attachement parce que la personne est en l'insécurité sociale mo inna voilà une personne de valeur ko wondo e dewgal no mari bibbe voilà si goddo wonali e dewgal o timma bon voilà l'insécurité sociale o yahali e dewgal pour faire sa vie ko natri ka dewgal c'est pour cacher ses lacunes et là c'est l'enfer total sans gol banadama c'est tout un travail ko ɗum waɗi yiiɗede immorde e goɗɗo no serti hato jinede immorde e goɗɗo si goɗɗo yiiɗima ça c'est la connexion si goɗɗo non no hato jine ma ko humagol ko be sendindira anda oɗo no yiɗilan ma oɗo no hato jineya ko ɗum waɗi goto kala no doit wonde d'abord complet dans son coin en tant que humain so yana dewgal ko be anda an tun hiɗa wawi wurude an tun hiɗa wawi woode de wura si tawi a wawata ɗum ɗon an tun a susta wonde e suudu an tun a wawata wonde aka adna ɗo fodde a wonali an tun hara hiɗa gayna a duwaka jombude a duwaka jombede par ce que haray ko a vide par ce que gonga kan ko an tun woni ka hoore leydi ɗo mo wonɗa fottude mum on ko yo taw an tun on no timmi si on fotti non o waɗa part makko on waɗa part ma mais si tawi hiɗa yahude yo bambe alors là c'est un attachement e ko ɓuri yurmude oɗum ɓenta ko giggol no yurmi ha maayi c'est des personnes souffrant malades hato jimɓe e thérapie pour avoir quoi l'estime de soi et la confiance en soi ko ɗiɗo ɗiɗi ko be anda hiɗa yona hiɗa gayna hiɗa wawi fubbade si fokkitana dewgal si wona ɗum mo wonɗa jombidirte on heɓi golle timmuɗe tis par ce que ko bobo hato jinɗo e yurminede woni yawde woni yahande ko ɗum woni ngo sonko e ngo piiro ko bebediji ɗiɗi jokkodiri ma ko bebediri woni siŋade ko goɗɗo yo yiɗe ɓayimo falama wota goɗɗo yiɗe ɓaymo hato jinema goɗɗo yo yiɗe ɓayimo falama wota goɗɗo yiɗe parce que o ala poids parce que himo wi'a si o tedday o wonay e dewgal o heɓay ɓiɓe no wodi sikkuɓe dewgal si ɓiɗɗo ala ton wona dewgal ɓe jooɗaki ko ɗum woni nde feetere no doga o ko feeti si heɓa ɓiɗɗo par ce que mo sikkude kanko tun wona o bani adama ka hoore leydi kanko tun o ala e dewgal kanko tun o ala assurance c'est des personnes pato malades vides à l'intérieur ko be anda an tun hiɗa wawi taƴitude maayo ngo si a yahani kala ko yahanɗa a jogoto a hummotako si a jogitike tu vas en profiter ɗumenta valeur ajoutée si a wondi e goɗɗo yo taw valeur ma on no ɗon ɗumenta estime de soi min so tawi ko ɓiɗɗo on valorise ma non ko jawdi ndin valorise ma non ko kaydi ndin ko suudu ndum non ko musidal ngal c'est un attachement et ça finit très mal parce que siko gorko on debbo humi e mum gorko on ɗaɓɓoye timmuɗo ka yaasi
mo o sendoda parce que toi tu ne fais que s'attacher. Si ko gorko woni humade debbo va finir aller chercher un homme dehors. ɗum ɗon noon wawi latade o si tawi bana adama o wawi andude c'est quoi la spiritualité. Allah c'est-à-dire Allah kanko o awa bani adama, Allah wawa bani adama. Andu tun Allah taguɗo on no ton, Allah tagaɗo on no ton. Kala ko wona rewede ko tawata wona taguɗo on ko Allah tagaɗo. C'est-à-dire un Dieu qui a été créé. Si a rewi Allah taguɗo on, là c'est la connexion a jogiti defa Allah o defa Allah accitay sans le dire embere ko jogiɗa o iɗa chargeade iɗa mar dole is power. Jogitagol Allah mana jogitagol deftere makko nde, jogitagol laawol ngol o wallingol ngo prophète o hollingol is power. Kono noon Allah tagaɗo no ton, minni Allah tagaɗo, je parle pas de l'être humain, koko taga quoi qui a été créé. An tigriɗa wona ɗum, miijoji ma ɗin no wona ɗum. An tigriɗa wona Allahu hoore ma miijoji ma ɗi. Tu peux créer des illusions, des fantasmes. Hara wona Allah non. Ɗum ɗon c'est un attachement. Hiɗa wawi kadi rewde bana adama. Allah wallina sharia, bani adama wallina sharia. Yetta seeɗa ka Allah, ƴetta seeɗa ka bani adama. Allah kañum o sortoto accita bani adama on e ma. So o accitima e ma o sayti. A rewa e mo himo wuuri, rewa gaburu makko on, rewa hay taniraɓe makko ɓe. Toroɗa hay fure, nawnare wara goɗɗo, paluy wara goɗɗo, diabete wara goɗɗo, tension wara goɗɗo, an yaha toroɗa on yo hokkore cella, an yaha toroɗa on yo hokkere ɓiɗɗo. Si on no wawno goɗɗum o walta ko. Allah taga hayre fiya ƴettude gollitira darna suudu, waɗa laawol, waɗa jande, a yaha rewa ɗum. Allah taga leggal fiya waɗugal laana, fiya defir, fiya waɗu ban, an yaha rewa ngal leggal. Ko ɗum wiyete des dieux qui ont été créés. Allah ko waɗiri modima ko fiyon sendoto, ko fiyon sendoto ko wiyete kon wondi ka. An yaha rewa on, sadi humoɗa e makko. ɓay mo hajjini bemma, mo hajjini yumma ma, yaade pécule, saku maaro, saku sukkar, ya ƴetta insécurité ma on huma ɗon. Allah sortike dewgal ma ngal, o sa'ete, o sa'indire kadi. Tu vas pas partir. Parce que tu lui montres ta peur. Ko ɓaawo Allah pettoni wonotako. Fino yo banadama wawa sortade ɗum ɗon no woodi piiji ɗiɗi waɗa famde. Anda Allah hino yoɓa bani adama ka anniyeji makko ɓuri ko o yoɓatamo ka golle makko. Andi hakkunde ma an e min, mi anda ko anniɗa, anda ko mi anni. Ko embere komi gollanma wo ma komi golli ko yiwɗa wo ko ɗum yoɓatala. Yoɓugol na jawdi tun. Mais ɓaawo golle ɗen anda kon ɗum mi miiji. Hiɗa wawi arde ɗo joni jomba debbo, an ka hakkille ma ko wonɗamo jombirde, c'est pour l'exploiter, kanko anda. C'est pour l'exploiter, c'est pour le cannibaliser. Ko fi ya wuure makko, wuura e ɓikkoye makko. Ma fi waɗugol mo pine secours, ɗum fof no woodi. Haraɗa andi ka iidie ma, ka anniyeji ma, alamo jombirde parce que haaju ma noye mo sendoɗoɗa. Donc Allah non kanko ka anniyeji ma o wonuma yoɓude, ɓuri ko yoɓa e ma ka golle. Debbo no wawi jaɓude ya jombumo hara ka hakkille makko wona fiima an woni yahande.
ko opportunité ji di jogiɗa ɗin il faut en profiter an andata debbo andata goto kala e mon no andi ko honɗum woni waɗirde dewgal ngal awa Allah kanko ko ɗon o yoɓata ko ɗum waɗi so wi allazina yuminuna bil khayr c'est ça la spiritualité siɗa faala noon yo gurdam maɗa yalta e humagol naata e jogagol gir moƴƴina anniyeji maɗin tes intentions goɗɗo no immoɗo yoni janga diina hara ka anniye makko ko fiyo wuure jiifaji yimɓe ɓe goɗɗo no immoɗo joni janga diina hara ka anniye makko ko fiyo yaltu e niwre janguɗo fiyo wuure jiifaji yimɓe ɓen Allah feññinoye ko jam par ce que o organise tun ka yimɓe moɓa jawle o ñaama amma janguɗo fiyo yaltu e niwre reway tun kanko kadi e laawi fiyo woɓɓe goo yaltu e niwre o gollanay diina kam ko golle molanaɗe goɗɗo suɓiɗo joggo diina golle molanaɗe o mari noddugol yimɓe e diina Allah kam ko golle molanaɗe wonduɗe e muñaare wongol yeesojo julna yimɓe e julde ko golle molanaɗe lootugol fureji ko golle molanaɗe humugol dewle ko golle molanaɗe si tawi o tigi waɗiri ɗum ɗo fi sabilillahi ko golle molanaɗe marɗe baraji si tawi non hiɗa faala gurdam maɗa newo rentre dans les intentions la spiritualité kaka koko yiyotako ko Allah kadi nde wonno an a yiyatamo andu koko yiyotako e makko ɓuuri hittude ka makko e di ko yiyoto nde wonno yimɓe ɓen anda ko wirni donc ko feeñi e makko ɓe hittinta di ko feeñi ko ko ɗum waɗi bana adama wattiɗo ha laaɓi mo watti ha laaɓi yaltitande makko nden no foti si o torikema e neɗɗo mo wattake ha laaɓi na goɗum jonnataɓe par ce que an koko feeñi ko wonɗa darde voilà comment on trompe beaucoup de gens l'apparence Allah non a watamo trompude par ce que a sutakimo nde wonno a sutakimo andu kala ko yiyotako e ma an e makko ko ɗon golloton ko ɗon o yoɓa e ma ko ɗum waɗi buynata yiite jibo ko ɗum naade ɗum yiite ɓe naatira yiite sabu ko ɓe golluno kon fof anniyeji ɗin wona fi Allah jombirali fi Allah heɓirali ɓiɓɓe fi Allah dankoraki fi Allah jangali fi Allah fof no humodiri e goɗɗum haray Allah subhanahu wa ta'ala mo yoɓa jeyaɗo makko on ko anniyeji makko ɓuri ko yoɓa e ma ka golleji ma laɓɓin anniye maɗe piiji boy no heɓa en kaka anniye yimɓe ɓen hakkunde men kay nden ɓe karde no moƴƴi karde no wakkili ko ɗum yiwde mais nder enen en anda ko ɗum waɗita goɗɗo weltor ko goɗɗo waɗata taw ha anda si jaɓama kaari no tinni kaari no noddude ka diina no kaari iɗa andi si jaɓama ko golle moƴƴe mais waccugol o tiga wasina o naati aljanna c'est une erreur en fof yiɗen gollude laaɓo e woñande yawmal qiyam yiɗen gollude siɗa faala noon hawrodirde e sawaba yaltugol ko wiyete humagol hawrodira e debbo ma gorko sa'oɗum hawrodira e ɓikkoye firawna lettoɓe ma hawrodira e lamɓe ƴakkaɓe ma hawrodira e politicien ɓe huttaɓe on laɓɓin anni e ma on Dieu va te sauver siɗa faala hay sellude laɓɓin anni e ma on une bonne intention fait partie de la guérison spirituelle laaɓugol anniye no wona no tawa e laawol ñawdigo suuɗi partagez la vidéo, mettez le cœur laɓɓin anniye ma won authentique andi ko ɓuri sattude ko wongol authentique wongol authentique wongol c'est-à-dire ko wonɗa anniyade kon tawa ko ɗum wonɗa e haalude ko wonɗa e haalde kon tawata ko ɗum wonɗa gollude
Hmm? Hmm? Donc ara wi parce que ko ɗum ɗon gaddanayma ko wiyete kon peace ɓuttu embere wo ko adduɗa gurdam ka nder ko embere wo ko adduɗa ɓuttu ka nder gurdam ma ko embere ɗum adduɗa ɓuttu ka nder aduna. Un point très important, c'est-à-dire embere wo ko ɓuttinanɗa hoorema ka miijoji ma ka golle ma ka relation ji ma embere wo ko ɓuttinanɗa hoorema ko embere ɗum adduɗa ɓuttu ka aduna. C'est pour cela moi je n'aime pas les dettes, je n'aime pas les personnes toxiques. Mi yiɗa ñamande, mi yiɗa bane adama soɓuɗo, c'est-à-dire les problèmes de personnes querelleux, haineux. Dès que je te rencontre, mais là et ñawore, je t'évite. Des personnes toxiques. Parce que mi hunde wotere mi faami ko embere ko mi ɓuttinani hoore am wo ko embere on ɓuttu mi addi ka aduna. Ko waɗi islam ko rahmatan lil alamin. Islam ko yurmede wonande tagorde. Parce que sa ɓuttinanali hoore ma hay dariɗa takko leggal ngal tampay hara memu leggal a transféray énergie négative on e leggal ngal. Si a naati e nder suudu a transféray énergie négative e suudu. Ko jelo yiyato yimɓe si ɓe naati e galle ɗen galle ɗon a tawa guddi naati e majje hara ko koɗu tun o rewi ɗon jemma gooto, mais vous retrouvez toujours dans des problèmes. Ce sont des personnes négatives ko ɓe woni dégajude kon, c'est très sale. Ko ɗum waɗi suɓu ko jomba suɓu jombowoma, c'est très important. Il y a des personnes négatives naturellement. Si neɗɗo woni humotoɗo il devient négatif. Si neɗɗo woni salotoɗo gonga il devient négatif. Si neɗɗo woni shirkowo il devient négatif. Goɗɗo neɗɗo woni lototoɗo nasima jogotoɗo talkuru il devient négatif. Parce que mo humi e goɗɗum ko nafatamo. Yetten ɗo tarika annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam ko feƴƴi hakkunde makko e ben makko e yimɓe makko ɓe. Ça doit nous donner à réfléchir. Merci, partagez le cœur. Annabi andi bana adama fo pay kun sino immade haray esprit makko on wonali corrompu, haray tunali taw. Si o yii ko wona e laawol o landoto, parce que ko tuma o tigi jandi société on hendomo corrompamo jiiɓa gurdam makko ɗan fes wona waɗamo ñoogu à l'enfance a tawa hakkille pay kunkun no laaɓi. Annabi Ibrahima ko yimmoto bon ben makko e yimɓe makko ɓen ko sanamu yeyata ñaama, ko sanamu ɓe yeyata. No woodi yimɓe wonɓe rewde sanam. Donc la demande était là. Ɓe préparé non offre, c'est-à-dire araɗo yon joni tawa yimɓe no haala fi soriraɓe maɓɓe, yimɓe no wacca soriraɓe maɓɓe, yimɓe no wacca cankoy ka maɓɓe, yimɓe no wacca des héros ka maɓɓe. Bo ya joɗɗa miijitoɗa donc ça c'est de l'argent, c'est l'opportunité qui est là. Yaha lesa leggal inna hino ko soromon ni. Ɓe sooda ɗum ɓe watta du'aɗe ɓe fewta ɗum ɓe juula e ɗum ko ɗum sanam. Jusqu'à présent no hani no continue mais e forme jigo. Ko waɗi si goɗɗo yiɗama a yaltini ɗo photo makko a waɗi e produit marcha tinna en wiyata ko sanam, mais faites beaucoup attention. Sa jonniti ɗum dewal wono toragol ɗum wono sa yaari ni Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali a yiyay chaykuɓe maɓɓe ɓawɗo no ɓe waɗa ɗum e parfum ji e caaɓune a yiya les gens achètent ça, ils pensent que énergie no e mum andalla ça c'est le vendeur qui veut en profiter. Bon ben annabi Ibrahima on ko non wawno, il profitait l'ignorance des gens pour les exploiter. Il vendait des idoles.
si goɗɗo yiɗama ɗo joni siɗa faala ar tun haala fi makko aru ka page ma haala fi makko ayi exam page ma on waɗa bum bon ɗum ɗon ko giggol mais ngol giggol si neɓoyi ɗon seeɗa cheytan wonɗo e maɓɓe on no waawi si tawi la personne est sur les voies religieux cheytan no waawi innude ɓe mo gayna goɗɗo no waawi arewde ñande ko hoore ɓiɗɗande muusuno mi ƴetti photo makko mi takki ɗo ma mi haali ndo ɓutti mi nawnuno ñande go mi yii kopum ka photo makko woni mais waɗi ɗon ndiyam mi yari tummen dikki sana mo naati ça commence toujours comme ça humagol hiɗa waawi yidde soro ma ɗaɓɓita histoire ji makko ƴetta les positivité mais sa ƴetti positif et négatif hiɗa rewde hiɗa waawi yiidude e joueur jo ballon politicien yo yaw aucun problème mais sa ƴetti négatif et positif fo e makko ɓiɓɓe maɓe ga rewoyaymo ko addi a wawali suɓude ko moƴƴi kon sike ya un problème ɗon noon ƴetten o gisa ɗo hakkude annabi ibrahima e ben mum e musidɓe mum e famille mum o fuɗɗike ɓantade lui ça lui faisait mal il comprenait pas o inni on ɗum konno on ɗo rewde ɗo toujours cette question ne faisait que revenir o inna ben makko konno rewanton no konno wonnon wadde ɗo o inna yimɓe makko ɓen konnon hiɗon ƴuwo hiɗon adda tun sadakaji hiɗon ŋaaño hiɗon hula ɗum tun hiɗon sooda tun koye lekkoy koye kaaƴi konno watton ɗum ɓen ɗon c'est des personnes authentiques andi naafiqi ɓe mbawɗo shirkoɓe mbawɗo c'est des personnes kamɓe takkagol ala bien sûr ko ɓe naafiqi ko ɓe shirkono ɓe takko tak ko ɓe woni kon ɓe haala kono ɓe wi ɓeni he minen ko sana mumen rewata ɗum ɗo ko allaji amen ɗinni ils ont été authentiques ɓenni menen de ko ɗiɗo men ƴuwanto ko ɗiɗo men wuranta ko ɗiɗo men mayanta ko ɗiɗo men janganto annabi ibrahima luddi conversation on continue oyni ene so on noddi ɗum so on noddi ɗi sanamuji ɗi nanay par ce que kanko yeyata mo andi nde ben makko no lesa haray mo jooɗi nde garan jon no lesa sanam wurumoji ko o suuti leggal ngal addama ngal hoɓama ngal lesede si ngal lesama ha ngal gaysi lekkoye luttu koy o ƴettata o iwlora kanko tawina moɗi si tawi ko iwi e allaru no iwlore no defi bon ça lui compliqué o inni ene ka peesugol hakkille maɓɓe ɗe o inni si on noddi ɗi sanamuji ɗo ɗi nanay ɓe fanki andi jokkuɗo fenande jabagol mo landal no satti ko ɗum jokkuɗo fenande ko yaawi yennugol e haɓugol kon wo maɓɓe ala par ce que no rena répondre kala jokkuɗo fenande no yaawi sut ko yennata ma ko pirata o ala woni ko o jaabo ɓe fan ɓe tawi koye ɓe fan ɓen non ils sont authentiques iɓe andi ɗum ɗo nanata o rutti kadi o landitiɓe o inni joni noon nafay o mbete no gasa si on noddi nanata no gasa y a pas de problème mais ino nafude on tawa ko ɗum woni ɗon ndi rewirde no mari toon nafoore ɗon kadi jabawle heɓaki joni si tawi nanata nafata on no gasa goɗɗum no toon ko waɗi siɗon rewde lorray on e beteke lorrete ko ɗum waɗi siɗa rewde hiɗa ittande sadaka hiɗa ƴuwanade hiɗa huli ɗum ko fi wota lette kono ɓe rutti ɓe jaabi ɓe inni menen menen kadi ko ni men tawri ɗum menen kadi men taw mawɓe amen no jokki ɗum menen kadi meɗen e batteji maɓɓe ko ɗum waɗi an wonɗolan jettade e to jokka ko moƴƴi e to jokka goonga sona ɗum ɓiɗɗo ma on innay ko ɗon mi tawi baba ko ɗo mi tawi yumma an
ayata yimɓe no muññi e dewle sa landi keɓe gonno ɓenna ko ɗum tawɗen ko muññagol ete muññoɗon ko moƴƴi ko wota muñño ko boni wota jokku ko boni e wiigol ala ko waawi fof no jokki ko ɗum tawa ino ko ɓe jaabi ko minen de ko ni ɓe wawali jabade sino nana ɓe wawali jabade sino nafa ɓe wawali jabade sino lora ɓe ɗum ɗo fof watta hey nanata nafata lorrata kono noon mbeɗen ton ɓay musidal ngal no jokki mbeɗen ton o inni awa onon ndaare onon e mawɓe mon ɓen ko wonɗon rewde kon ande dow min annabi ibrahima rutti jaabi ande dow min onon e mawɓe mon ɓen ko jokkuɗon ɗo min ɗum ɗo ko gagnant par ce que min kala hunde nde nanata nde nafata nde lorrata la mi rewata nde c'est l'ennemi parce que yare pour rien c'est pour rien c'est pour rien ikunte tala e ñimma kan hoorema nde ngala ka yiide kono no udditi ɗum goɗɗum jokkama kono no dogatu ala nafoore hunde kono no warto tu o inni kanko min de ɗi piiji ɗo ko gaño c'est l'ennemi ça o karam ko batnijo c'est ton ennemi o mbilejo c'est ton ennemi les mauvais politiciens c'est tes ennemis ɗi idolji ɗi jokkuɗa c'est tes ennemis ko woni giɗo an rabbil alamina rabbi ko jewɗo aduna ko taguɗo ça c'est le vrai Dieu le Dieu créateur pas le Dieu qui a été créé oɗa ko tagaɗo ka ɗi sanamuji ɗi ɓe wiiɗa heɓe rewde ko tagaɗi ka kombo tagi ɗi Allah moƴƴini leɗɗe ɗe o moƴƴini kaaƴe ɗe ben annabi ibrahima on lesi yeeyi ɓe waɗi jawdi ñaami ko laaɓi jeli sooduɗa piimu ronkuɗa landade hoorema est ce que ɗum no nafudela ɗo woodi soodayɓe photo e wi maɓɓe Isa alayhi salatu wasalam naada ka suudu mum fewta e mum wulla photo no woodi soodayɓe ceernoɓe ɗo Sénégal ɗo naada ka cuuɗi mum wulla no woodi yahayɓe suudu kaaba jogito suudu kaaba to dirito wulla konno jogi ko suudu simple ko sanamu wonɗa rewde suudu kaaba no woni sanamu ma suudu kaaba mara ko jonde ko suudu simple ko rido yiyata ɗon ko goɗɗo ñoyi ɗum heɓi mbuuɗi seeɗa ko rido simple ko ya ñentin ko nelaɗo ñentino warra noon iwaɗo o ñaya waɗa tawafo hiɗa waɗude ɓayi nelaɗo waɗi o inni ya waɗu Allah farlima waɗa iwaɗo kono ɗum ɗa sidi simple matériel hayre nden nafattamo fu woɓɓe ya jogo hayre nde ko shirku nden hayre ko hayre nde nafattama nde lorratama ko ya ñentin ko dewal Allah inni ya waɗa iwaɗo ala énergie fu sollorde ma ko tampine woɓɓe seeno Madina yahiya ka gaburu nelaɗo ɓe sayi no ça fait pitié ɓe haɗon e duwa nelaɗo mara ko jonde hay hunde jogito ko nelaɗo wiya jogito kon deftere Allah nde lanni gaburu wonata hay e nder juulirde ça fait pitié hiɗon e adunaji sertuɗi aya yimɓe no jogii jikrowol no mowlal ngol mowla jikrowol ngol mowla ka o sanamu woɓɓe jikruji ɗi woni sanamuji maɓɓe ɗi par ce que ka hoorema
Il y a quelque chose, hein? Quand nous voyons, il faut que j'y croie. Faut faire. Quand nous sommes dans les réveaux, sanam. NDM, les réveaux, sanam, quand nous sommes dans les réveaux. Retournez-vous dans la spiritualité. Là, ça fait pitié. Sa woni no rewo wo sanamu mi wodiri Allah tagdo la ngo ngabuttinta sanamu non wana dimpiji don tun inani men wodi an mun an tigri da wana sanam ko laabi jelu hoyduda wiida ka gonga laabi jelu hoyduda ittanda koydol mangol sadaka laabi jelu goddo hoydi ittanda koydi on non din sadaka koydol makko ngol yamirma hibbugol ndiyam koydol makko ngol yamirma ittugol fankadama koydol makko ngol yamirma ko kanko wonda e rewde c'est un Dieu qui a été créé ko laabi jelu hoyduda ittanda koydi ma din sadaka ko an koydi ma din woni Allah ma si a tuubaade si a maayidi e mum c'est très ça ɗum ɗo fof koko yarata goɗɗo itta doole e ma jaasina fiima koyɗi ko koyɗi hunde ala yeeso to accuɗi kadi woni ɗon wona an nabaajo wona an sa yaltaale e firo koyɗi an e shirku on naati c'est une histoire qui s'est passée entre Annabi Ibrahim et son père et sa famille. No ewa pay ko men ko kambe be ala pay ko nganda na afigi yaga anda fenana si pay ko fuddi ke fenude andu bem makko ma yumma makko ekkitimo fenade kambe ils sont direct cerveau mabbe on c'est propre l'enfant raisonne très bien ko si ko fuddi ke jande be wada ko nafigiru nafigiru mola nado poison social eno ko wi ko non do rewde parce que kanko mo andi dum do ko kambe no regilde kambe mo jinde no si goddo no yeeydo joni photoji jijos mo jogi photoji mo yeeydi mo andi imprimante mo indo dum e mo andi photo wondo don c'est un acteur am tagni ni goy mo wuri un acteur anglais mo andi photo wondo don mo andi machine wondo imprimante dum hein donc an nagge bay ko sanamu rewata fotta e makko inna woyi hino isa jonnamo don 15000 francs o jonna ndin o yetta ndin kaydiri o jonna c'est ce que Annabi Ibrahim vendait donc yeyo won non jodo inna mais je comprends pas mais je comprends pas imo wiide dum ko al mais je comprends pas wari non mo inni be makko ben ene konno wondo rewde konno wonnu be ni ko sanam enen do hande si Allah naba e koy diina men woni konno wonda wadde ndi binire nasi konno wondu tal kuruka ceci biddo ma ko hunde lekki ko hunde kare moja ko shirko ko Allah bi woni torade nous sommes tellement fake aujourd'hui oti wi ko Allah on torade ay hinko tampo go yiwoy ko ka jaare ni wo ganda siko ko wondum e yimbe ko buumi ko e mabbe ko jinda do jatta yimbe compleji e pordo parda shirku condi mo jogi condi wotiri sayni ange modi ma on feppa o jetta don sayni da fala mbude ayay mo na rewbe no jetti be naadi be ka der cuudi be hutta be o yalta hobana fes ça fait pitié ko shirku wonda e mum ko sanam wonda rewde sida fala ange modi ma yon fotto c'est un travail accu humago sida fala modi ma yo yide c'est un travail o mo yidi ka yaasi da sikude on ala gollude kada andi ko jeli on nadde ka bandu mum ka sukundu mum kadi nada dépense hawrema yalta e wullitagol nyande goto yida wullito todom janna on secret hande ko anyi wullito todo hewtiti gorko ala gorko
est très chaud quand il sort o yiɗa anda hay hendu wifma ko wullitago ko to yiɗa wullitotoɗo ko ɗum waɗi si Allah inni so wullay wulle ka an ga yimɓe ɓen heƴata e maɓɓe so on toroto torelan heƴata yimɓe ɓen ɓay a falaka wadde travail ma kala mo yiɗa no haɓɓi hoore no jogui sagum no ñento no naata e quartier ji un vrai bandi escroc a soodi coñci a wattota ko ɓe jonnayyi ɓe so a inni hoore ɓiɗɗo ma no musirama ko ñanne o ƴetta condi wotiri ɓe jogui ko ɗon o ƴettata tutta e mum o gasa tuberculose no nangi mo ñawina ɓiɗɗo ma c'est des personnes toxiques ko yimɓe toxique ta jaɓɓe rewa hay ka nder galle ma ils sont toxiques mushrik kufar an ko ɗum natata ka suudu ma ko ɗum landotoɗa ballo en nayi to ɗum ɗo de ɓen nana kamɓe kadi ko julɓe galla annabiru ma kañum ɓay ke ɓenni menen de ko sanamu men menen ko sanamu men rewata photoji mawɓe amen kohoɓe amen gaburuji menen ko kaaƴe men rewata leɗɗe mais ɗen kaaƴe ɗen leɗɗe représente des personnages ce qu'il faut savoir oui a nanata ɗo doleke goto ma moto goto personnage jono yeeye des millions et des millions. Faites beaucoup attention nasama kala rewgol bana adama ça coûte cher donc are ka lannode yewtere men en wiyay faites la différence entre la connexion et l'attachement buyno soñji hande ɓe sikki ɓe jogiti politique ɓe jogiti leñol ɓe jogiti diina no ɓe humi e humoto tumɓe sa e hare kadi eto yiiɗo ma on tawa no yiɗi hoore mum si neɗɗo yiiɗa hoore mum so yiɗima o tampinte o ɗaɓɓirte ko ala en wi'i si tawi e gurdam maɗa newoto anniyeji ma ɗin ɗi laaɓay Allah kaka anniyeji woni yoɓude yimɓe ɓe ndika golleji maɓɓe hara mine weltani kala ƴettuɓe tammum jenti Namna Selli Thérapie. Salamu aleykum wa rahmatullah.